voina ZPM General Headquarters sa Media Chairman kanina in hey ka Thawh pui tenen media lama ka Thawh pui tenen MJA ma a sang hi som hi pathum December ni ria ta swearing in ZPM Sawrkar lo piang pulal do ma kai khoi Sawrkar lo piang kum ni na chia ani na den chenin media te ma a ZPM Sawrkar malak na puan chho kan duwa in hun lu tak seng he hun in ron tel hi kan lom em ani Mizoram mi puiten kalphung thar mi pui Sawrkar din an duwa wangin sang ni somni pathum in thana MLA somni pasari lai min pe a kumni Sawrkar na kan han chel chhoveta ania hemi kumni chung voin December ni riat theng kan chel chungchang a hian zoram mi puite chunga an mi troi omna in mi troi omna lom thu kan soya thei top kan chua kan thok seng meu lo ani bera voina po hian MJA te ma hian pon chua du kan ngai me ma amor chu hun te ari thin lo awangin tuna po department sang kan han lora heng po kan paile cheu chewa soi fe tham ma hi department tina a oma chuba ka economic social security sectorization zonga han pharpo kan chak viwa amoro chu department sang tlem te tal han soilan kan du wang hian tiang hian bulkan han tran ani ama sabera tan chuan kan flagship program kan hriat angin kan chief minister pulal du omale ZPM min hriat na zinga riring mai chu thlai thar le ania chu thlai thar le a po chuanin so thing hian mun poimo tak achanga hemi chungchanga hian Mizoram Agriculture Marketing Board kaltlangin so thing quintal noi thum sing thum sangriat zathum somnga pariat quintals leini in hemitana Sawrkar sumsen ralchu crore za somthum pasari point 72 ani tin he so thing lei hi private entrepreneur tenen so thing song bol na te po bot sein tu na hen kal chho me ka niya mun phia bi ka hian empanel bayar le non empanel bayar te baka zohan ko kal tangin quintal singli sangria zaruk pani le point somni pakwa kan le ani tin bu hum hi quintal sangkhazali somsari pathum kan le heta hian Sawrkarin chengnoi somli pali le point za somriat pali asenga bu hum le ti le bu fai le ti po hi ZPM Sawrkar hian thazo ka kalpui chhozel atumani hand holding loan phase 1 na mi zasari pani deal na approve to ania CM special package satan phase 1 na mi sangni zani somnga pariat than ani to ani kan hriat angin hand holding loan kan han ti te po kalphung thar chuan a thon ringota mi te ne na poisa pe khi tha kan ti lo wangin hand holding mang hian loan anga kalpui ani adot le achon GAD ya lo lu tila GAD hian Sawrkar ram en kol hi akut ken to chuta chuan Assam Rifle ram in hlan chungchang po hi GAD kuta omin zo khosang ram le hemi Assam Rifle ram te ti felni in tuna hian Mizoram Sawrkar kuta Assam Rifle len min hlan po kha aum ta heta po hian kan soi am hlek du chu zo khosang ram te chungchanga te AR ram in hlan chungchanga te mi tam takin ram an te fel thei chong lowang an maba ka ko e mai min tia thei to pin Sawrkarin mala voina chon document engkim in hlan fel to ani mineko a Sawrkar office sang tele All India Service Officer te quarter tour te district palia Sawrkar thokte chen na tour te district Pathuma Circuit House te town palia civil SDO quarter tour te sakme kani tin hei Silong adam lo te cholbuk Silong adam lo te omna tour cholbuk sakmek ani hei poi pe trap ani vigilance lampanga lo lu le ta ila
The Mizoram Loki Yakta Amendment Bill 2024 chu 9 Mizoram State Legislative Assembly second session a pass ania Loki Yakta a post no kha ania uing pathum establishment inquiry le prosecution ten hathok thein aomta ani Sawrkar na thok group A le B10 online property return an thelu thin ti phui suit zelin January sang ni somni pali atangkhan portal tharman ani SCB chuan December sang ni pathum to June sang ni somni panga chungin case somthum panga a register mana mi somli pakhat convict ani to a he ZPM kalphung thar Sawrkar a hian SCB te hi thuam chak na sat an nia heng SCB kan thuam chak dan te po hi a hanin press meet te ma laron puan chu kan tum ani Home Department ven himna konga Home Department in a rui loka in noi aman ringot hi local rate na chutin Vaibel che sathum som pariat point somni pakoman huania ral thum som nga palile amu singni sang riat panga man to ania hemi kai noya hen case zanga somruk pathum zialu ani dan lova foreign kuvatol man hi Vaibel che somthum panga 0.03 hu local rate in ania Sawrkar malak na in radu tak achua voina po kan chief minister le ulal than sang ate chuan khothlang lama kuwa an thal thata wanga lom thu soina khom pui an zumhan pui hialani aizola central zele district dang pasaria ze sakthat chho mek ani Home Department malak na awang ringot bo hian kan soitong khan kun tha thok tu ten an thorim ra thatakin an khal le theipha ani DPNAR han lu le taila kumsang ni somni palia tangkhan group A officer tetan annual performance appraisal report thelu natur online portal seamless performance appraisal report tracking agile networks partan mantan ani online platform Sawrkar malak na sel du le ro du te tan mi pui o chu February sang ni somni pali khan chief minister in atlang zara mi pui o a hian thuthen zathum somni pali don ton ni in zathum chungji nga chon zathum chin fel to ani May sang ni somni panga tangkhan Mizoram secretariat a office mantran ani heng office mantran te an hlujia chu file kalmuang kan ti thin te officer poimo le CM minister te anzina office an thlen le hun chawa file an sign theyang khani to lovin kan omnam huna pianga laptop onin office mang hian na kan thok to a Mizoram namuang kan ti po khayan na satakin aron puita ani UDNPA malak na te hi soisen ani don lova khopui chung mason na tuiluan kor siam ti te mason na lurel siam thiang lim na le fai na konga malak na damlo en kol na khol le dam doin bol ho song bol na aizoral ven book ti changtlun na khopui tot lutuk ti zia om na te chu tiang lam chu kalpui me kania district headquarter le urban town zonga bol ho song bol na din turin malak me kania khopuya mihar sajok te in saktan puina PMAU waya mi singthum sangru sasari somre pakwan hena in saktan puina pek chho to ni in tul financial year chung hian mi sangni pe chok le turam malak ania tin mihar sajok te dom kan na DJAYS malak nama satan aizol than ani Tenzol Peace City din na tur Ministry of Housing and Urban Affairs atangin preliminary works na thona tur Vaibel che som huania malak me kani PWD lama hanlu leta ila quality control kan ngai poimo ma Mizoram State Project Monitoring Committee chak takadin ani selling to tipoi mugrota tui vaile unity bridge su February ni somni pani sang ni somni pang ni khan chief minister in honga tin Mizoram ina voi khatnan PMGS oi noya lei pasari dona tur sangson amua tuipui feria lei dona tur sangson po muania na tho mek ani na thel division hon ni in atakin function ngala Thezol division tharpo hon ania hei po hi function thuai dona ni lengpui airport tumkong thom that mek ania CRRI thuron angin PNC ti sanani hei hi saski noya crore somko pakhat manga he na hi tho ani transport department big lo en le ta ila Sawrkar sum tam tak eral tu ni thin khan sum thanem tak athok chuak mek hei hi vehicle public service and
oil retail outlet mangin Mizoram electric vehicle policy 2024 le Mizoram road safety policy 2025 te duan chu ani tlonglui draft DPR chu Inland Water Authority of India thelu ania malak mekani khothlang tuipui tui chonga Inland Water Transport malak na turin MOPSW chuan ni som pariat thlariat sang ni som ni panga khan vai bel chekwa approve ani Mizoram chua ka mun palia White Bridge bun mek ani heng White Bridge te po hi Sawrkar ina kalpui tumdana chuan ritlu tuka kongpui kan zo na satawang hian kan kongpui te po atlo lo maya hei transport department hian akut kenani voluntary vehicle fleet modernization program hnuai alir thei som ni pasari leini in department sang asem chu ani art and culture malak na mang hian chief minister kai khruanein nam trobul zon chua committee din ani bok avoi khatnan kum sang ni som ni panga chapchar kut kha Indian Council for Cultural Relation ICCR bultumin Fiji le India State dang pani atangin minron man puyani Miniko Mizoram State Museum thon op to chu UDNP minister malang nain thar thole mekani chen veti lo lu le taila chen veti po hian ma chopan nga khop maya chen veti farm then zo chu ranvul tu ten an lok pui thei dan tur ngai to chungin sa zo ka chei that mekani kum sang ni som ni pali khan khozola district veti hospital le saitol veti hospital honania thingdola veti dispensary honania kum sang ni som ni panga hian na tial veti hospital honani bok veti dispensary le animal health center hi mun sanga siam turam halak mekania thingtlangaran vultu te mason zel nan training pek tu ni in chumeta na in bot seina help lounge event po mars ni dat sang ni som ni pali khan nei aloni to ani horticulture operation ginger fe chorun pui khozali somni pathuma kalpui ni in ran nung laka so thing chemai tur 70% vel chan chu ani hei hi apoi mo khop maya so thing ching tu te mang an ziale tu season kalta khan so thing chin po na satakina tlan hiamang ati rin kha ania amaro chu operation ginger malang na in na sataka so thing chetur vena ni tani Sampai khozol se chip le azol district lo nei tu zaruk te sap thei tin chintir me kan nia CM innovation challenge lo man pakharna atangin banana fiber extraction plant le handicraft production unit ti lo tling turin lunglei district a malak me kani kun na thok tu de thlai thar da khom nan hun sang collection center warehouse somni pasak tur rom han zinga mun som hi sakzo to ani EFNCC Kampa AAPO 2023 le 2024 le 24-25 implement na tan vai bel se som thum pali point som kwa pa kwa pek cho ania ram sachi sang somriat pasari chan cho ani Forest Conservation Act 1918 noya forest clearance tan principal approval som pali le final approval som pek ani heng te hi achin chiatla kop maya land revenue and settlement atang pon hei hi ikan lom khop maya forest clearance kan nei lo awanga kan ram haso nai na torje te po hetu vek kan ni project somni pa khat atan no objection certificate pe kania project paliatan wildlife clearance pe kani revenue and environmental forest law noya dan phallo thil ti te poisa choi tiran ni a chu tang chuan noi za sari somruk pani point som thum pathum huani fishery department lo en leila rearing pon siam na turin mi zere som ko pani ne na pek nin hectar za somli pakwa zaw dil hi siamania pedi kam fish culture noya kum sang ni somni pathum tu ni nga chungin hectar za somnga zaw tu mani new pon dil thar siam na hi mi sangkha zakwa somthum pani ne na pek ni in hei hian hectar zani somriat poruk 0.42 azaw a huamani sericulture sang ni somni pali le ni nga chungin chungkwa sanga zathum somthum pakwa tha tho tu ro man ni in ramtrin sanga zakwa som pakhata sil pangang cho chintir an nia kokun metric ton zaruk somni pani 0.07 thar chu ani district som pakhata chung ko zangatan muga project kalpuyani environment and forest and climate change department ne Thawh na pangang cho triak singa semchu ania aizo lunglei sia ha champhai se chip sai to le khozola te chok lungai lovin pangang cho an ching thei to ani higher and technical education na hian
Mars nili sang ni som ni panga Mizoram State University bil pasania Mizoram Engineering College sa zirna tan vat ani theinan malakania kum sang ni som ni paruk tu ni sari se sona tanga zirna hi tan man tumani leng puya NIT Mizoram campus forest clearance in felania asak na chol san to po chun zom le ngalani hengte po forest clearance omlo wang khan rei tak chol sanania ZPM sarkar nu a hi kan poisa choi turte min ngai dam thenin heng hi ti felani tani database in zirtu tu semrol kalpuyania zirtir tu qualified lote chun zom phal sakani to lo zirtir tu thar lak na po qualified chau lak zel turani hei zirlai te pon lom le kan ringani school education ulas malak na nuaya Mizoram mi pui 98.2% chuan ziak le chiar kan thiama wangin national standard 95% pelin fully literate state a pon kan nia India state zinga hedin hun thleng ma saber kan ni fully state literate kan han ni hi aro pui le Mizoram Education Reform Commission dinania district sang education reform campaign nei ani kumsang ni som ni panga tu ni ruk session kalai atangin pol nga le pol zirlai ten common question an chan theinan ro man na kalpuyani NEP 2020 ti hlothling turin por thum le por zirlai te tan district sanga primary schools zani som ni pani le middle school za som pani te tan random examination board sayania samagra le tili ne na tang kopin project in to del chu school thanbi ka kalpui ani INCT CM online portal thuam chak ania department sang online service nen thlunzom ni in one stop digital governance hub turin mi puida tan bot sainia web portal mang thin chu mobile app siam ani bok April ni som pare san ni som ni panga atangin e office man tan ania tun din mona department somli pakhaten an mang to ani sang ni som ni palli atangin sarkar na thok te office dan an kai dan hun le ho hun te chin chia vekani hei kai ap mangati ani online na ILP deal na ILP 2.0 chu tun sarkara man tan ania mobile phone mangina bul atanga top thlengin khoi the nia him hle nia ngai ani bok me sang ni som ni pali atangin sarkar na thokten performance report PR le SCR chu online veka kalpui ani hengte hi kan ramatan thilchin chiat lak takani na deal na online job portal man tan ania GPF deal na po man tan ani hengte wan thate lulem GPF awanga har sa tak tak an sum bullet thailo sarkar na thoktan chun hengte hi tanpui turo pui takaniang Mizoram House bookkeeping ruang phur portal le mupui o mobile app te man theya pe felani agri and farmer welfare marcha hi FPC FPO ten ramchung le pona an khal zovik ani MNMEO oil palm noya kolosip mamit longtlale serchip district oil palm farmer ten hena changin sarkar thopui Godrej agrovet le Patanjali food limited ten oil palm ra metric ton sanga zakwa somnga panga 0.66 cheng noi za sari somni pali 0.96 man leisak ani tin kum sang ni somni patum tu ni li khan oil palm farmer mi sang khat za somriat pali ten cheng noi sang khat zanga som sari 0.12 man an lei chuak to bok tunlai thiam na manga agriculture sector ti mason nan developing digital agriculture infrastructure in Mizoram kalpui turin malakania PMC tan MSEGS manani nabat RIDF le saski atangin ling road leile PCC pavement siam nate thomek ani bok cooperative lamlo lu le taila computerization of RCS office tan malak na kalpui me kania computerization of primary agriculture credit society po kalpui ni in niret thariat sang ni som ni panga thleng khan pek som ni panga te computerize zonia second phase tan pek som ni palitan malak chun zomani national cooperative database chu niret thariat sang ni som ni panga thleng khan primary society somruk paruk te register le upload ani heta PSCS specs kanti mai hi bank omlo na khuwa a khang primary agriculture credit society ten bank anga anlo function ve na kha ania mi pon poisa anda theya a khotol mi le a chevel mi ten poisa an puk theyani hei thil thatakani primary society le state level federation ten kum sang ni somni pali le ninga chung chia an chun lu chu noi sangruk zaruk som pakwa point somni pathumani society somni pariat ten an khuwa venga CSC an kalpui meka society ten katen damdoi mantlom zuarin ma an lamek bok fisel na lam en call to health and family welfare lo an le taila Mizoram universal healthcare scheme kalpui ani atangin April sang ni somni panga tanga November
ni som ni pare sang ni som ni panga thleng in dam lo mi singa sang li zan hi som ruk pakhat ten en kol nan cheng nuai sang riat zali le panga pek chho to ani hei nge ka kuang phung sang atangin CHAZMCNH Cancer Hospital, Kulikon Hospital, District Hospital, Sub-District Hospital, CHC Urban PHC Sub-Center, Quarter Thom That Sakme Kania, Malak na Cholova Kalin Engemozat, Sathar Tura, Malak Mekania, Damlo en Kol na Bungruam, Manro Chatak Takle, Po Labelin, Bunfelzel, Anibok. Hey, Kankal Chakviwania. Sawrkar damdo inzinga NQAS certification muto somnga pasirin omme ka pason so zelani NQAS ka National Quality Assurance standard ti ania aro pui khop maya NQAS nei thei damdo in sang CHC PHC le khang hu kha somnga pasari kan oma tuna hian nei belle mai tu somnga pali anomme ka manit lai chief minister nen book pui CHC kan tlo phei chu Mizoram damdoin anglo hial ti khop khan alo fai tha khatiang kha voina kan damdo in omdan ani SWD social welfare rong phurna September sang ni somni pali tanga July sang ni somni panga thleng in ruang zakwa somruk pani phurnan nuai somko panga point 727 ani to ruilo ngai te chan chuna huliap south station tar tangin batch duk an chuak to ami sang khat zan hi vel en kol to ni in batch tina cheng nuai somthum vel sen ani Center Home Accreditation kalpui me kania rolban lo te tan state fund atangin cheng nu somphum pariat da ani kum upa te pension tan central scheme ba ka state fund atangin mi pakhat zela cheng sang khat ZPM Sawrkar hian apek belani PNE power and electricity lama lo lu leila power lena hun taka pe ka wanga hlok na rebate December sang ni somni pathum chu August sang ni somni panga chunga hu chu cheng nuai zali somruk pathum 0.919 ania Hemia wanga power man sen lo khalna tang vai bel che zathum sa somthum pasri 0.35 mu ani hetianga rebate kanan mu theitei kan ramtan thil chin che tla kani tuiri ni HP 24 megawatt tuiwai HP 132 megawatt le tlong HP 120 megawatt te chak taka bozui zelania khopanga solar plant bun turin malak me kani solar power siam chuana thenjol ape fel thokhat ani to a sumsuya thatan me kani kun sanga substation siam na le power line le te thun tha na tho me kani online na bill pek na electric billing software thar chu August ni khat sang ni somni panga tang khan hunani CNI longmo le leng te industry ram te chu sa scheme hanga thum that me kani ya handloom waiver scheme nuaya ponta tu zasari anin ziak luta Ministry of Textile atangin thenjol che tlango pa le kol kula te ponta cluster chi chang tlung tura malakani kumsang ni somni pali ni nga tangin ngopa vaphai samthang le senzo le biate le thingpui biate ate thingpui chin orzel na konga malak tura chop chu ani industrial policy tharpani the industrial and investment policy of Mizoram 2025 le the Mizoram procurement preference policy MSC 2025 te duan fel ni in ni sari thlasom sang ni somni panga khan tlang zar ani mif ko le mam ko malak na te po ama in PS iu te hi sum thuninu angangai ani thina tuna chon kan mif ko le mam ko te po an malak na khiat nuam tak tak alo om chhota ani food civil supplies bi ka hian mar sang ni somni panga tang somni pali tang khan bu fai bo thlau ven him na tho ania tun thleng hian quintal singa chuang hum him to ania heta tang ringon po hian poisa vai bel cha somni chuang I save to akadin ngaya tuna Mizoram ina bu fai saving bu fai stock kan nei that na chan po hi bu fai bo thau kan ven him wanga kan ngaya tun September November December thleng hian aman to open market procurement kan ti chakhan bu fai kan leidon tami lovin kan siani ni kum December te khasion tuna nga hi jon mangang tak kan ni mi puine na sem tu nei manglo khang kan oma tu nei ro chon ni kum lam atanga kan malanga ten ra tha alo chuo to a din retailer te lo man hi kat wara cheng khat le duli in kan ti sanga main dulin lo thina kat pol le kat enga hian cheng khat le poi somriat panga cheng ni le poi somriat panga an hlo a hei po hi cheng thum hlo tir kan tuma cheng khat le duli hlo thini cheng hia ti san le kan tum bok ani buk tik takami puiten
bu fai an lak thei nan go down tin a digital weighing scale da vek turin ma kan la tu na hian enga mozat kan da to kan da zo tre pa bu fai bu dik tak retailer ten an khul chho me ka lom thu soina po kan dong na sa hle ani online ration card siam that deal theina pe fel tre pani hi sen all india level ani wangin Mizoram hian thei top kan chu chungin all india level ani wangin kan tum anga chakin ma kan la theilom pu khre them na po kan nge na ni ration card siam rem na thomek zelani a heta hian card var mang zinga kejia cheng som thuma leizinga khulzinga din munar sa te tan Mizoram state special ration package card sen kan duanga tunai mi singa velin card sen an mang meka mi noi khat singa vel card sen a hian da lu kan tuma din munar sa te chu in thlakun lo turani land revenue settlement a lo lut le taila settlement office aizol north le south kan honga tin revenue court and sub registration office tan heng tei puan an ni boka aizol north le south kanan honga tuna aizol south chu miniko office an ne aizol north chu ramhluna office an ne hei hi helai kan bul mai dc te hian revenue te chu dc in kan ngai poimo ema aizol north le south ti dc campus helai hian min da the kan be seya chu turpo chuan aizol south big chu tuna kan sai thamek helai muna hian aizol north poi tain da tel kan tumani helai hian da lu vek kan tumani tin survey rampas te in dai lo lutuk mi pui phun na sabok si mangang bok si phur turin survey farm so pathum tuna hian kan tho pui me ka tuna hian license surveyor chhor turin mulam hanna kan siam le be me kani tin Mizoram land record zong kan nei chin zel hi kan digitize kim vek bok ani tin suamit wa nuaya hian undivided aizol lung de ladies tika ramlate lote khuate drone survey le ground verification zo to ani bok naksa hi khopui chung ram te na ania urban local body than chuate land record thom chakna na kalpui me kania tuna hen aizol south lama na tho zo to ani bok February som poko sang ni som ni panga khan iram online platform man ania office lo kher ngai lowin iram online mang hian aizol district 10 revenue office kan dor thei to ani IPR and PSB ka hian September sang ni som ni pali atangin journalist pension lo thatin cheng sangri zanga pek tan ania ni som pare thlasari sang ni som ni panga khan journalist chol to mi pare hena pension book lan ania he ham than na hi scheme ina huam chin journalist ta na ni sarkar tu chu luida khom na tu digital archive bud me kania a khol puipo INPR directorate da ani me sang ni som ni panga khan Mizoram di film development committee din ania ramchung le pona film festival sim tur le zirchian na nei turin tum engamozat intirani school textbook printing a quality thataka malakania achut po quality thataka ti ania tuna po hian malak mek ani bok kan zo trep kum RD lo lu tila kum sang ni som ni palin hinga chung khan MGNREGA noya mumal takin department le scheme sang so pathum tenen in thumron convergence kalpuya ni thingtlami puite tan ma so na ru re tangkai taksiamani MGNREGA project routling atangin ma so na rabi project som panga kalpui me kani WDCPMKS 2.0 noya project tuina dam ko chuana kalpui ni in tuina hum hal na konga neida tenen kalpui tho howania project a hian tlong lui tin zone ni in zir chian na le rom han na kalpui me kani thingtlang khot thanem taka library thar din ani in saktan puina PMAYG thingtlang big kha 2.0 atan chung ko singa sangli zaruk pakhat census nei to ni in kum sang ni som ni panga tun thi ko chungin in saktan puina pek man vek tumani BADP thakna VVP2 noya ramri khwa za pakuate cover tumani bok PHE alternative gravity water supply scheme for aizol chu me ni som ni sang ni som ni panga khan honania he tuilak hi 200 mm pipeline man ni in kem som pathu thuma ni tin 2 liter million o makta duai thum apethi na ni tin amrut 2.0 noya aizol thi paida tur zone pasai siam me kani bok SMBG noya hlotlin na duom tak ne ania of open defecation free 98.72%
individual household latrine sanga zathum somnga pakhat heng te hi siamani aizola tui supply line a tui leak na sel tuk venan water leak reporter mobile app siamania tangkai taka man ani minako ro tui khol na le semdana tur rom han na siamani DMNR State Disaster Risk Mitigation Fund nuai akum sani somni pali ni nga chungin na tho tur somko pakhat rom han zinga somsari pathum zo to ni in som pariat thome kani kum sani somni pali cyclone remal chen na wangin chanpuina Ministry of Home Affairs a dilania cheng vaibel se somruk pali point som pali man phal sakni in DDMA department ne na pek vek ani NDMA DMNR department ten MOU anziaka iuwa abda mitra scheme nuwa lunglei champhai sership policy ble mami district thalai sangkhat za somthumte chanchu na zirti na pe kani SMMA chuan vokpul khi ASF chu state specific disaster le natural calamity ya puan ani a hemi awang hian SDRF fund 10% chu ASF tour te chom donan DDMA te semturin pe kani sport lama lo lu taila empowering Mizoram sport EMS chu vision 2036 Olympic nei chungin January ni sompali sangni somni panga kha nei chungin January ni sompali sangni somni panga khan tlang zarania Mizoram sport conclave 2024 chu hlothling takin buat sai ani bok samagra nen grassroots sport development atan MOE ji ani avoi khanan aizol international half marathon hlothling taka buat sai ni in hei hi Athletic Federation of India pompui ani azodone Assam Regiment Sport Quota no khalo tam chung changa malak ania ara chu muni in mizo thalai za som ruk pathum te an thing ani sport incentive kha sawat kum sang ni som ni pali khan in fiammi zali som pariat ne na cheng noi sa za som 0.64 sem chuan in kum sang ni som ni panga hian in fiammi zani som pariat ne na cheng noi som ko pali 0.19 sem chu ani PMJVK saski le CSR atangin sport infrastructure siam na thanem tak thome kani les de surveyor training ti changtlung tur le surveyor in dailona purhu turin revenue department nen Thawh na convergent framework chu ni somni panga thlasari sangni somni panga khan ji ania hemi manghian revenue department in les de survey training te chu thuam chakanga nichina kan soito empanel farm kan ti te license surveyor man thlak ron chep chok turin les de hi thuam chakani sankapski atangin OKM homa cement mystery training kalpuyani ami somli in training an zoto Mizoram building and other construction worker welfare board chuan an malak na a member te support na atan ezon na kailon te zirna run choi kan te hand holding scheme te on the job training te rabi cher tu te kalpui turin hemilama yan ma lameka PMJJBY le PMSBY atanga life insurance le accidental insurance member te subscribe sakmek anibok khozan hiya MBOC WWB ainzia lu awareness be puithla kania member thar sanga zariat somnga zia lu ani MYC atang hian sangni somni palit ni nga chungin mizo thalai za som sari ten na anmu hotel management aza som pali Sawrkar na athling somthum pathum spa therapy som panga Sri City Pakwa British Army ya panga anting bok ENN a hian December sangni somni pali chungin saitul khozol na thiala te excise and narcotic station thar honani the Mizoram liquor prohibition amendment act 2025 chu Mars ni som sangni somni panga khan assembly house a pass ani ruihlo do na konga malanga tur lil the som pariat le tharani tourism policy siam system thlal infrastructure lama malak na sang wangin tourist footfall pungna salea sangni somni pali ni nga chungin mi nuai nga sing hi sali zasari somriat pali in Mizoram antloa apun na hi zazela za somthum pariat point panga ania heng tourist ten kan state asum an manral hi cheng vai bel che sangthum zariat atlinga aro puile maya tourism lama kan mason na hi ni hey ZPM hi in fiat angin kum ni chu voin hi suring in atang kan han
ti ve nia Sawrkar kal to te atanga thirin tuna kan ron present akha chu claim a zong ron lak chu kha ni maya soi sen tak tak kha ani lova in mi troi om to na lom thu kan soya in mi troi om zel na po kan ngen boka atul dan anga zir zelin press meet te ma kan malak na te hi ron puan chu zel kan tum don ani